Sanibona sakubona libizo umchasisele isibinyamiya sentombi zasemzingwane. Exolweni bakho kwakumayami. Namhlanje phansi ekhaya emaguswini amnyama la kuthiwa ibhasi idlula kanye after 2 years. Hamba nomdala uSikhosana. Dala Sikhosi kunjani dala? Uthini khona othende Hayi, ngiyaphila mdala. Number 1. Usejozi. Usejozi la. Useyuveli. Exactly. Yini into ongayitshela abantu manje ukuthi usuyibonile iveli ongathi iyaquba. Uyazi ngithe ngiyakhangela so hey iqhubisi enkulu kaMthwakazi. Uyazi kade manje uyangikhangele. Besimva khona kunqamuntu ethe wonakaleyo. Bethu bethatha umuntu bethe beyifihla masinyane ngabona. Yabona abadala benganakukhonona. Kunithabisile ngonkani ukuthi iMthwakazi ihofisi eqiniso. Yeah. Ngokungena kwakho kwi-art sengihlangana nawe mina la eBoard usuyi-ambassador eMthwakazi. Kukuphatha kanjani ukukhuphuka ngale stage? Uyazi uNkulunkulu umuhle baba. Ngikhangelele kaphansi kodwa hey kade sengingagana wena. Usuyi-ambassador. Sithi ngabe visa so ngiyothi ambassador yimi uSikhosana phezulu mfana omkhulu kakhulu. Hayi umkhabu zawubona manje. Ngiyana abantu bangacabanga ukuthi mhlambe akusuyi iSikhosana akuthinta intambo kancane beze ukuthi yizo ezikamdala impela elizaziyo. Umthwakazi ngimthakazelele ngimsebenzi yawo. Angibana ngingene. Aza kunyamaza ungadela njalo lapha. Ngiyala Sikhosi kulapha eGoli ngizwile kuthiwa bekunama Rumba Awards nani yini uhambe kanjani ngo? Mina ngithi ngikale ngabayekela. Uthengele kade bathi masomo kangena. Wena kumnandi la. Wena into engenzela lapha ayithambanga nto. Uzabona ubale newspaper uzabona uSikhosana phezulu. Ngomthwakazi. Uyiwinile kodwa i-award. Kathi uzayeke kanjani navele ngimthwakazi omkhulu. Sebekwesawa manje wena manje usuyi-ambassador. Uthomba ukuthi unikezwe ama-award. Anti mina vele umuntu omkhulu kakhulu. Zakulimaza ngebhithi. Hayibo. Manje mdala umnyaka uyaphela sibhekele iChristmas uSikhosana yini ayithweleyo epocketini azoyirelease abantu nealbum ebuyayo kule single sike sabona ujayivisa abantu ngoTrue Love ensukwini ezidlulile si-expectani mdala ngoDisemba. Hayi kuvele yona la ingoma lokhu yithi baba. Uzabuya kaMthwakazi ngoDisemba kade singitshayile lethi True Love. Zwana. Mantembo. True Love. Ulimaza ngiyathiwa Angalimali. Uyalimala. Awuhambe isikhathana uthutha. Angalimali. Yambe ikhathana nje unawo ke kulimaza. Kesomdala ufike njani usulapha ku stage leso sokuso kumaskani. Mina ngiqale ngikulandela kubo Facebook ngibona kuma statuses wabantu kungakathi awusimculi bekusangathi umuntu ozidlalelayo wenza amakatari nani but now ngiyabona usungumculi. You are now an ambassador, usu respected, uwina nama awards, uinvitewa ngapha nangapha. Ukuphatha njani ushintsho ukuthi uyakhona ukufitha kule nto? Hayi vele ngizwa angikwazi ukuthi ngingenza. Inyembe zami khona sezigaqwe ngapha lana. Njalo futhi ngingazenzeli inkosi ethe mntanami ngakuletha lapha ngangilenjongo lawo. Obe ngeyisayo beseyisa kodwa hayi mina ngikwenza ngifani kodwa mnandi. Uyezwa mfana ufani kodwa. Yeah. So nginjalo ngiyabe ngikhuluma iqiniso ngabe ngwabona. Njengobona uMthwakazi umthanda. Ngiyibonile ukwenza kwayo ukuthi hayi iyaqualify umsebenzi wakho. Ayifuni uzibonakalisa iyenza ngempela. So wena kukhona ama project oplana ukwayenza mhlawumbe enkayi usebenzisana neMthwakazi funeral ukuthi mhlawumbe kwelanga siyabona sokuthiwa sokule Sikhosana Foundation kumbe sokulani uncedisa nawe abanye abantu njengoba nawe uncedisiwe ngabantu noMthwakazi. Lapho uzaba le office enkayi lapha. Faka ama-artist. Okay. Bathengisa ukuthi uphilwa njani. Nxa uphila ungaphili ukuthi usuyi-original uyi-temporary uyafind time ukuthatha iMthwakazi. Ngabona ama-artist ikakhulukazi asenkayi nihleli niyezwa uSikhosana maduze uyovula inkalati office enkayi lapha azobe elifundisa khona ningama-artist. Kunjalo nisikhathi. Yeah, kunjalo ngoba abantu bake kuyisa bengakwazi ukuthi wena umuntu omkhulu olethwe izulu la. Mina mdala mangihleli nawe so ngiyangithanda ukuthi abantu ababe behind the scenes abalaleleyo mangikhuluma nawe bakhona office ukuthi mhlawumbe kukhona into afuna ukuyizwa kuSikhosi akubuze ncube kukhona afuna ukuzwa kuSikhosi
mina ngifuna ukwazi kakhulu ukuthi usukhulumile ukuthi umdala uqale umbona kubo social media engani ngumuntu nje oyenza amahlaya kwaze wafike kuthini a record ingoma yakhe yokuqala engiyaziyo ubekhuluma ngoMadlela ukuthi umuntu lo lingamdeleli umuntu lo uyaboniswa so ngicela ukuthi Sikhosi usitshele ukuthi uhlangane njani noMadlela and lakhulumisana njani kuze kufike estage sokuthi aku record. Udlela singa umboniso ubuthongo ngamali kodwa ngelinye elithi Sikhosi bene awuhambe record ngoba nangu la ngathi ngavulana leCovid ngathi ingoma le ngikhiphe ngomnyaka omtsha abantu bahlanja bathi nangu seqedwe umkhuhlane bathi bakhipha amabhandishe babafake lapha ngisabona ngoba ngathi uNkulunkulu akuphele lokho kwento lokho. So uMadlela wakulanda ekhaya kumbe walanda ekhaya uMadlela sibili wena wezwa njani ngibonga uLando wavele umazi uMadlela ngathi umotale uyisingijulile la kuyiCovid kanti abantu balethe kuhle ngoba Sikhosana wawusumazi uMadlela ngangamazi waqalela lapho ukuthi umbone okay so ingoma zakhe nazo awungakazi uhlangane nazo ngibona kodwa ukuthi ngibonela la ekhaya kodwathi sengilayo umfana omkhulu right ingoma zakho zingani zilokuhlayaza kakhulu asongoma zane serious kakhulu zingoma lezane zokuthi abantu nxa belalele babe abantu abahlekayo uzikhompoza njani ukhompoza sucha ikatali kumbe uthi nxa uphethe ikatali uhlukhompose khonapho kumbe kulezinyo zidlalela phansi uthi mana ngihleke ngomasa ngebeat ndoda katheso uthi undoda lo uyambuza ufake ingwana athathi vele so akusinto ohlala phansi uyibhavela uyabhukuna le ngiyabhukuna ubethe ingoma la akulimaza so le ngoma ezindawo swazikhompoze ekhanda lapho mhlawumbe uhamba zedlula 10 zifika sondele so ngeke one time ngeke ngathi oyakulele fika so ngaphupha so into kwamdidam senhlonthanga yelo senhlonthanga amayelo yabe ngwabona lethe uhleli ubona amayelo ukuthi ushaya ingoma ngachanga ithini lethe uhleli manje sibona nanka amayelo nasi isidingo chaya ingoma ngizwe ukuthi ungayichaya uthi anduthi ukhompoza wena same time awulindi ofisini ekamthwakazi kunamayelo abantwana bakhona bayahlonipha ofisini kamthwakazi bathandela ukuthi balenzele amakhastadi baphatha kuhle bacithi ifoni bakhulumelayo ngizakulimaza lezo bakithi ngihleli lapho nomdala uSikhosi bangisho kumnandi kakhulu sise office lemthwakazi that's why lokhu nimuzwa ekhuluma kakhulu futhi ngoba nimuzwa kunentombi zinhle kakhulu ngale amayelo so bese ngicela ukuthi umdala uSikhosi mayisebona amayelo bone ahla compose ingoma yikho khona khona elikuzo baba uSikhosana sibonge kakhulu ukuthi ngithole nami ithuba lokuthi ngikhulume nawe usuyi-legend ngicabanga ukuthi kobulawayo ngicabanga ukuthi manje noma uhamba abantu bayakubona lapha emgaqweni uSikhosana vele kunjalo baba usuyiselebrity ngabe vele ngaze ngitshintshe ngifake isuthu ngigqoke njani awudluli ngicothatha la ifoni Sikhosi kuhluleke ngihamba lamayelo sikuzahamba bithi lapha hayi amayelo uyawathanda bathi khona sizaphuza kuyafika sihamba lomdala ngiza khona la eGoli khona lapha benzisho ngobulawa thina la eGoli futhi bawuhamba abantu bakubona ukuthi uthambanga lapha vele ama-supportive alithanda nje ngobulawa sithi khona ikhaya senza phapha kumele ngenye fika kwabani makhulu ngithi thuna khona so lethe kodwa usenhlelweni zokuthi uyafisa ukuthi ngaphesheya uyabuka ngiyethemba ngendlela ophusha ngakhona nangabantu abaqhubeka bekusupporta ngakhona akusi uflow ukhona office ukuzwa something ngoba uSikhosi amayelo just umbuzo wami okugcina kule ngoma yakho uthona abantu babekubiza hlanje engicabanga ukuthi ingabe into eliqiniso ngesikhathi ungakarecord anti sebekubiza khiwa so ngifuna ukwazi ukuthi enkayi khona siyakwazi ukuthi isikhathi esiningi kuthiwa umprofiti lapha azalwa khona abantu abalanda abalayo
enkayi bona bakuphethe njani. Ngicabanga ukuthi yibo labo ukukhuluma ngabo ukuthi ekuqaleni bebekweyisa sebekuphethe njani manje nxa bekubona uqhamuka bayaziqhenya yini ngawe sebengabangani bakho bonke kumbe lokho besakuhleka. Abantu laba ngokubona kwami iningi labo hayi sebenhlonipha kuzokuthi ihlekanyana kuthi ungafika i-artist ungathiwa besicela uSikhosi achaye la sizothi asisiye phela ukuya la mntu zechaye nalwa manje ngabona hayi basesele ubuthongo ukuthi abakwazi ukuthi umuntu lo ngayile siphiwo sakhe ngekusithatha naye ukuthathe lokungiphiwe umnyaka ubhalapha ngusikhosana phendlo limaza abantu wande ngebhithi kanje hola malini ba kondo lechumi ba siyakhuluma njalo athi bakubhale asoza kuthatha ingozanzepha kubo mrewe wasuke wafika yini mntana kondo lechumi ngapha kubo Mntolashanga uyekho nabo emsawa wasenfindis 2 so hayi izindaba ngazi kodwa enkayi around ubani emapiwu ya lapho engizayelo khona hayi bangazi yabo vele ngawuzayelo kwaphana nje basinjalo simbonile ubethayi Olive manje ngichaye ingoma esikhiyo khangani katale ngoti nje ubethayi Olive anazenzela amagaba khangani ukubona yathi ukuthi vele oyiskinto sifunde ngeOlive ngiyacela ya MD kulesicelo ke wasikhuluma lapha before singene ku camera uthe wena ufuna ukuthi abantu ucela ukuthi umphakathi uxhase phezulu kokuxhasa lokhu okubongileyo uthe wena kusaselela into eyodwa othi ubona ngani bengayithola leyo nto uSikhosana sephiwa amaphiwo ukhuluma ngesound system sicela ukuthi abantu belalele uzikhulumela wena uyitsho into leyo oyifisayo ukuthi abantu bangabusiza ngayo lokuthi bakuthola njani uze bakunikeze lolusizo banganikezi thina kodwa balande wena straight bathi Sikhosana sifuna ukukusiza ngalokho nje bani ucelile yini oyicelile sicela uyiphinde futhi balandeli bami ngendlela elothando ngayo angathi uNkulunkulu ngalinika amandla uSikhosana phezu yashota emakatani lapha lamagzamaza yabona ngangichaso kumele kuyekhathalele letsitsa lami idinga abankazana ngagida idinga abafowethu baphakamisa ngoba ngifuna ukuthi kube yiphenje ngimali lami ukuthi ngiphile lemuli yami manje so lapha yasezokuthi kukwani thina lenayo so yiko kushoda abadala bami umayiki abakho ufuna ama-instruments apheleleyo awenze impheleleyo amakatani abe ngu-3 faka omunye la avumi phezulu nangwelidi lohlala ilidi anje so lapha kase kuyinto ephilayo lena badala yikho ngicela khona balandela amasombo timbili no mina sengiright bazabuya mdala abantu haya usakhuluma phethu bakuthola njani uSikhosana phendi nxa ufuna ukumbone masinyane hambe phenjini kaMadlela umfana usipune puni one time into efike ezange zakhe yinikeza masombo kagadi ubile kobulawa wazothatha kule sipresi akuna into ehambe eceleni ngikhipha umuntu ofuna ukuxhumana nawo okunzima ukuthi akuthole angaxhumana noMadlela mayesefuna noMadlela kuseqedile ngaxhuma loDlelazi siyabonga kakhulu abantizwe uMandlela kuthiwa abafisa ukuthi baxhase uba uMasombuka lapha ngani noma yini ngiyakwazi ukuthi niqhumane nensizwa lapha uMthusi Bashimane uMadlela siyabonga kakhulu uSikhosi ukuthi sikubone namhlanje sila eMsawawa ujabule kakhulu nami ngijabule kakhulu bakithi ukuthi ngixoxe naye ubaba kade ngifisa ukuthi ngibe seduze kwakhe ngiyabonga kakhulu igama umchasisele ngesimini eminyaka sentombi zasemzingwane exhibeni kwakho kwaMayabo ekhaya kusekhezi eMabhiza phansi le esanetseni eduze kwala ubuya khona umcelisi amathonga amahle ngiyanithanda emakhaya mina nami ngiyabonga ukubona nje siphokoze ngani ngizisala songangwazi lesikhiwe kuthina yakho la ifani wena kakuchayini kadare ngizo ngihamba emsawawa ngabona nje sefani lesikhiwe kuthina yapaka umkheke yafaneleka ngizakulimaza nalo yabona kakhulu